uRamaphosa ufunde kakhulu, he was my classmate uRamaphosa. Hayi wena. Yeah, isikanontwana. Wafunda naye? Yeah, uRamaphosa. Isikanontwana. Abantu ngemangala bathi uRamaphosa ivela khashana, sivela khashana. Befunde isikanontwana. And principal uNkondo, uNkondo was a vendor guy. That's why isikanontwana they belong to most of the classes asesikanantwana bekingezama vendor. How many umzobhedela iphone nathi nizodelivela ubobana amatamatisi ngoba thina siyahamba siye ekhaya. Sasibabizile yini kokuqala? Ngoba sasingababizanga. Azange sibabize. Banele nje babona nje ngo94 ukuthi nako sikhululekile. Hayi batheleka. Eza ngemfula. Beza ngemifula. Abanye bagibela ama crocodile. Yiko umnangwa, uthi umnangwa yena. Anyeke athumela amabhasi eSouth Africa azolanda labantu. Athi ababuye ngalendlela bebuye ngayo ama crocodile abalindile. What did you throw? I throw away my crutches. I throw them away because of usho wathi upholile. Uwe phansi lapha tu. Kudlalwa ngabantu. Futhi lo mfana lo hayi uyofeyilanda. Lo mfana loyo. Throw away these things. Impela. Angisho uyazi beka vele nje. Athi ngonyawo kuwa abantu kanti le idlwane zakhe or inyoka zakhe. Mawuvuka lapho sowupholile kuthiwa Welcome to the Dobe Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. Do one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, also join the membership, and also donate our details shown after the disclaimer. Please watch the episode until the end and don't skip the ads. Thank you so much to those who are doing that. We highly appreciate it. It's road to 200,000 subscribers. Please make sure you subscribe before you watch and you like. So thank you so much, and please help us to donate on our banking details. Donate. We wanna give our sisters sanitary towels. So please, this month we wanna do that. Please help us by donating to our account. Thank you so much. Thank you so much. Highly appreciate it. James, how are you on Grace? On Grace. Yeah, we on Grace. We on Grace. I love it. Yabona yini namhlanje ngiphethe umama. Kuba ngiphathele ugogo namhlanje. Yambona ugqoke kahle kanjani? Hey, gogo isiqose ANC lesi. Isiqose ANC. Hayi. Ngithi isiqose ANC. Yes Aw. Awuyafaneleka gogo, hayi umuhle. Ngiyafanele. Umuhle too much. Ungathi usela ku 42. Yebo ngizengithi mama. Hayi ngiyakhahlela le old age. Khahlelo yona mama. Ikhahlelo lakho. Gada. Uthini ugogo wini uzozwakahle. Gogo ekhahlele. Yeah, ugogo uzobusisa studio namhlanje uthi uzobusisa studio into wafika uyakhuluma kwakunamakhetheni ekuqaleni. Angithi? Ngithi yakhumbula kwakunamakhetheni ekuqaleni. Yeah. Senzirenovate ngibonile kuhle manje. Kwakungubi kanti ugogo eqaleni. Nalapha phezulu hayi nirenovate kuhle. Ngibonile mangibheka ifone yami ukuthi kuhle ka Christmas. Siyazama gogo. Eqaleni sagcina sikhulumile ngendaba yabantu bangaphandle ukuthi nina amaningi ngaphandle nitreatwa kanjani. Yeah. And nezinto awuyidinga nje iANC wacela ukuthi zikunikeze zona iuniform yahluleka ukudeliver iuniform ayizange lo muntu wangibalekela nokungibalekela kunomuntu weANC wacela uye kanye lo bathi uzomnika lezi uzoyithola lezi zinto hawu hlula ngisho ukudeliver iuniform eyodwa But uma ungadeliver vele. Yeah, but nama bangisurprise ngathi ukuma ngithaba kaze badeliver ngathi ayibona badeliver isikhathi esiningi. Hayi hlula ukudeliver uniform because kwavela ithulela ngabe kungcono. Yeah. Yabo. Yazokuya. Nokuthi uthembisa umuntu omdala iuniform then mawusuka lapho usiyabaleka futhi kumele ulandelwe manje. Alekho kumadlanga lo muntu omthembisa. Kumele ayekhona lapho kumadlanga commission. Gogo siyabika. Ngifuna ukubabonisa ubukhelesi babo ukuthi bungakanani abuqali manje bukudala bukhona. Aw. Yeah. Cabanga mina ngithole Rhodesia without anything. Ngatholi ne cent yamnyama. Ngazabe neZimbabwe.
Yeah, manje sekuyiZimbabwe manje. Mina angikhulumi ngeZimbabwe, ngikhuluma ngeRhodesia kusabusa uIan Smith. Not even a cent. I came back home with nothing. Yo, kodwa koko. So lento yabo kade nje yaqala. Yokungathembeki. Kanti wagogo la kahle kahle ubani abantu abadlayo kwi-ANC. Kumele kuze ukhona na ukuthi unakeke kumele ukwenziwe kanjani. Kusho ukuthi abana proper angingayibiza ngithini angithi manje mawulokhuzana secretary ngayibeka kanjalo kufuna kube nama department ukuthi lo wenza iCEO hayi CEO secretary i-receptionist itshela secretary ngithi kwenzakalani so it shows ukuthi ayikho yonke lonto leyo umuntu uyazenzela nje wenza into zakhe zakasapay. Uthini ngoRamaphosa uphethe ungathini nje ngoRamaphosa cha ukuthi upresident onjani? uRamaphosa ufunde kakhulu, he was my classmate uRamaphosa. Hayi wena. Yeah, isikanontwana. Wafunda naye? Yeah, uRamaphosa. Isikanontwana. Abantu ngemangala bathi uRamaphosa ivela khashana, sivela khashana. Befunde isikanontwana. And uprincipal uNkondo besesaba uNkondo was a vendor guy. That's why isikanontwana belonga ku most of the classes zasesikanantwana bekingenza amavenda. Kwakushuthela noRamaphosa eclassini ama exercise. Yebo. Wayenjani eclassini? Akenzanga lutho. Right. Sengisholo ukuthi eclassini waye umuntu onjani nje. Very bright. Why bright? Very bright. Abona manje usaqoka amajazi, very bright. Aw. Sho, yo. Washo ukuthi ufunda nalo ikuphi isikolontwana le? Ikuphi isikolo lesi Sikanontwana. Yeah, sisesinawana. Oh, sinawana. Okay. So lokho kwasungena kanjani nangena nonke kulezi zinto zomzabalazo? Nix mina ngizazi into zomzabalazo. Mina ngangiyiculela eShawela Center. Every day ngiyo practice lapha eShawela Center ngiyiculela sengasafundi ku 1968. Sengasafundi ke ngiyayiculela lapha nabokofo kanjalo kumnandi. Thina nje basicula nje sifuna ukuyojoina ilokhuzana amanye amakhwaya agashiyayo. Hayi wasefikile lo baba lo uChriston wathi uChriston hey nina niyadlala la nina nizucula la siyahamba nani sifune siye Rhodesia. La siniyofika nicule khona bese nibaresh niba nezimali. Kuleyo age yami cabanga ukuthi ngangina 16 years that time. Yeah then Wagogo ngifuna upaintela umuntu ekhaya ipicture ukuthi ngoba sithi abantu abangekho emthethweni la abahambe. Yeah. Unika umuntu ipicture ukuthi kwamanye amazwe ungena kanjani isimo sithini nanombono wakho nje ukuthi uhambelana kanye uthini nakula abantu masithi abantu abangekho emthethweni not wonke umuntu but abantu abangekho emthethweni la eSouth Africa abahambe. Uthini umbono wakho nje uma ucompare indlela abantu abasuka la eSouth Africa abatrithwa ngawo babe kwamanye amazwe nathi uma beze la ngendlela sibatritha ngayo? Yeah. So kusho ukuthi uma thina sisuka la siye Rhodesia kwa la ePark Station sizogibela isitimela sase esikhothwa amabhunu ase John Foster from la ePark Station ukuthi siyokwenzani le siyocula niculelani or else ningamapolitiki kusho njalo niyapolitiki asiyazi nixini politiki we young sonke besiyang sonke besibancane and then siyahamba ke kude isitimela sihamba nathi sidlula nathi bo Plum Tree yonke le ndawo sesiyofika kwaBulawayo masifika kwaBulawayo sathola amaphoyisa akaBulawayo asilindile escort asisala sala khona amaphoyisa lawo kwangamaPhoyisa kaIan Smith i president yase Rhodesia kwakuIan Smith ngaleso sikhathi umthetho wobunzima wawufana neapartheid yethu la. Right. Siyaphina ho siyofakwa tennis court akunalutho ku empty nje la kule tennis court ho sifike sihlala lapho sibuze ke kuChris ukuthi hawu Chris manje kanjani sizohlala kanti asiye hotel la sohlala khona kahle athi hayi ngakusasa siye hotel saka sayibona ihotel
azange sibone ihotela sahlala lapho ukudla besinikezwa njengezinja besifihliwe ukuthi nje once kwathi nje bo siyahamba sibuyisele emuva la eSouth Africa manje thina asazi ukuthi kwenzakalani right the first time masizo stage ake siyalandwa la tennis court lapho kwaBulawayo siyalandwa la sisiwa stadium kuna stadium esikhulu esifana ne stadium sika se Orlando Pirates ngayibeka kanjalo ngoba iFNB is too big so siyocula lapho uyazi leso stadium ngendlela esasigcwele ngakhona hayi abantu babekhwele ngisho naseyihlahleni babukela thina siqashiya indaba okudlala so siphuma lapho ke masiphuma la stadium asisiwe hotel siswa lapha ekhulukuthu lapho tennis court uyazi lo tennis court in a one room i-toilet hayi mina angazi ukuthi babecabangani labantu alright fike sihlale khona ukudla lokusilethela kona ngo3 uzovuka ekseni uzobona ukuthi wenze njani mawungabekanga lokudla ukuthi sasifana namabhanditi lokudla mangabe nje awuzange wayibekela ukudla uzozibonela ukuthi uzohlani emini u3 ukudla kokuza ngo3 nakhona umbona umuntu okulethayo ubona indish nayi amanzi kanjalo so nga experience le ndaba le yalapho eRhodesia ngathi hayi mina iwanda kwenzakalani sibuzane sonke kwenzakalani phithi ukuthi labe nganginabo lapho eRhodesia abasekho ungathini lokho kuyi-government ye-ANC njengamanje if ubheka izwe nangendlela abaphethe ngayizo uma ungathiwa nje ukhuluma nabo ikhalazo zakho uyibeka kubo kungaba iziphi ungathini ngathi abalungise kuphi mina ikhalazo engayikhuluma kuzo ku-ANC yazi ANC ngiyayithanda kodwa abathembakali abazifezi izifungo zabo ukuthi njoba wawenza ukuthi so uzothola ukuthi abathembakali akekho phakathi kwabo othembakalayo ngikhulumela mina from ngiseseRhodesia ukuthi why bebengathembakali ukhumbula ukuthi nawuhlala le ngaphandle uyafana nokuthi ufile ngoba anytime it can be attacked anytime it can be attacked that is why besihlaliswe kula tennis court ukuthi sihlala njengezinja uyabona izinja or ilokhuzana imfene ngayibeka kanjalo ukuthi lapho nje kuba sake sathola amaphoyisa la eSouth Africa hayi ngaba sikhona manje so mina into engiyibonayo nje ukuthi nje cha iANC ufuneka ithembakale inakekele ama-veteran njoba thina singama-veteran angithi hayi veteran from nowhere mina ngibuya khona at my age mina kwakufuneka ukuthi ngabe ngisesikoleni I had to go back to school after 16 years ngibuye eRhodesia ubaba wathi ngisayigubhe eFreystata abuyela esikoleni yabo so iANC ngiyayithanda ngayo yonke indlela mara mayingalungisa igwegwezayo kuzolunga yabona khona manje izwe liphendukile awusazi ukuthi kwenze njani gogo usakholela ukuthi ANC sangalungisa like usabelieve ekuthini ANC sangalungisa the way nje ukuthi ayithembakali usakholela ekuthini ukuthi isangalunga mayingenza isengalunga ngoba abantu abaningi bayithanda iANC isengalunga mangabe nje kungaba nalokuthi yabona idiscipline asibeka kanjalo idiscipline yebo abantu ba discipline kodwa uthe imizono iANC uthe kimi kahle sibulawa bogogo mina ngabe dala iANC yaphuma sibulawa bogogo ngoba bathi nina nivotela iANC ngoba inibhadala 2.4 uthi nina niyasbetraya ngoba yabona manje masithi ANC ayiphuma nanivele nivote ngoba phela nithi hayi thina yasinika izipho because it's the only lokhuzane i-politician esiyaziyo iANC ngoba kwakungekho amanye ama-group ngaleso sikhathi kwakuyi-ANC kuphela ebusayo manje iANC sesaqotho namanje ngendaba yabogogo ngaleso sibanga kodwa mabengalungisa nje so gogo yini into yadi lento le yadi nenza novotela iANC ukuthi inkosi yami yasinika impesheni siyahola impesheni sinawo ama-forum yinto enenza nibe loyal kwi-ANC no it's not that ukuthi sibe loyal kwi-ANC noma sibona udoda abawenzayo kodwa nje ukuthi siyayithanda
Yeah. Right. Nayithanda kahle. Siyayithanda i-ANC ngoba i-ANC why sithanda ngendaba kaMandela ngithi. Yeah, uMandela wayakha i-ANC. So it's like ushade nendoda uhlala la. And then indoda yakho niyazi kudala niphila nobabili, nehla nenyuka nobabili. Manje ngakusasa le ndoda usayifuni. Hayi, akwenzeki kanjalo. Thina sizohlala siyi-ANC. Sohlala siyiyo bangeza abanye benze yonke into hayi sohlala siyi-ANC ngeke sijike. Hayi ngeke Yasibulala ngoba manje iyalutha iyantshontsha yenza yonke into. Akuntshontshe i-ANC. Oh. Kuntshontsha labantu bangaphandle. Untshontsha imali and akuntshontshe i-ANC. Kuntshontsha abantu abaqashwe yi-ANC. Iyo phela khokha ngithi into esisho ukuthi abashintshe abantu babo ufakwa abantu aba-right for inangizana. Imsebenzi kahulumeni kuze ne-service delivery izoba right. Yabona kumanje petrol unyukile, ugesi unyukile, emgwaqeni kunama-potholes ya. I-youth igogwa isebenzi. Yabona nje imele yakhe empesheni cishe uyishare nabantu abaningi kabi. Because abasebenzi. Mamela ke i-qualification mina ngibona ngathi i-ANC idoya kuphi. Abantu abasebenza lemisebenzi abafundanga abanye bakhona. Angiyibeka nje. Noma ngaza ne-certificate, i-certificate isifojiwe leso. Ngasibeka kanjalo. Usho ukuthi ukhona umuntu ongadla imali. Kwabona ama-train station. Mina ngihamba yonke le ndawo. E-station, mawungabona e-station, ngeke ngaya ngapha eBinoni, Whiteville station, ngakuthi uthi station, ngathi kuhlala akusekho mazenke, kusehlathini. Imkhukhu igijima elokhuzaneni e-station, esporweni. Hayi, ayikho lo ndaba leyo. Kusho ukuthi ngamanye amagama i-ANC kufuneka iqashe proper people. Abantu abaqualifyayo ukuthi bazobamba lo msebenzi. Nanokuthi ke gogo masithina njenge-youth angithi kumnandi impela namhlanje ngihleli nayo ngifuna ukukhuluma kahle nawe. Thina njenge-youth sifuna ukuthi i-ANC ayifaka abantu abafanele ezikhundleni futhi i-ANC ayikhulume ngodaba lokuthi abantu abangekho documented la asibafundi because umabe sinosisi sinokhazini yawo nje omunye umngani wami okhazini bakhe ba-ratio then mabe ratio abantu abangaphandle abatraceki. Alright ngizoyibeka kanje Chris ukuthi i-ANC idoye kuphi la? Idoye la ngokuqeda ama-border gate angiyibeke kanjalo. Ngoba thina lesikhathi siye Rhodesia ubungeke ucrosse la uye Rhodesia ungenamvumo yokungena eRhodesia. Yasisisa manje la abantu laba bagudla emahlathini balibangisela eSouth Africa bagudla emahlathini ngoba ngani ama-border gate avulekile athenge avulekile thina ngesikhathi samabhasi awungekho Chris ngesikhathi samabhasi bus wawungakusuke uyolala njengoba uhlala eDobsonville bongakuyolala eMfulo bongeke uyolala eMfulo kunabogqoka samba bagqokisayo bongeke niyaboshwa khona lapha ebusuku kude ne office sekhona ama office ne office lapha bongeke ulale kamuntu mawuvakashile Saturday and Sunday funeka Sunday le uhamba ubuyele kini ngoba bayeza bogqoka samba so balahle lo mthetho loyo then abantu bangaphandle babona ukuthi mosku easy la plus thina abantu be-ANC sasinabo le besinabo emazweni ethu it's easy to go in yabo. Umthetho wamabhunu egogoma ukhompera namanje ikuphi kukhona nokuhle amabhunu ayekwenza ukuthi izwe lilunga njenganje njengaloku uvala ama-border gate yabona ama-border gate hayi ungabeka ibhunu lapho uzobona kho umuntu ozocrossa aze ngapha nophuma ngapha aye ngale ubabonile bangakanani abantu bangaphandle la abanganama documents. What country is this? Abantu bavele bangena umathanda kanjani umuntu angene nje afuhle ungazongena la kwakho ungazi ukuthi kwenzakalani la endlini ufika umoshe futhi yakubona kokungena ungena uphinde ufika umoshe then kuthiwa iSouth Africa is for all. It's for all. It's for people about South Africa. Lalela Chris la besikhona thina bongeke wenze nix ngisho itamati le ngeke uyithengise khoneni njengoba begijima namatroli la besibuza ngamatamati ngeke uyithengise itamati eRhodesia never
Funa ukuchaze kahle ukuthi uthengisa itamati nje unayiphi permit yokuthengisa itamati bona benza the way bafuna ngakhona abo mama bethu abathengisa ama vegetable ngike ngahamba lapha eBrist Street bengihamba i-treatment eBrist Street abo mama laba bathengisa emgodini angithi umasipala ubenzele indawo yokuthengisa emgodini ibusiness bebengasayenzi kanti ngendaba labantu abama ngaphandle nama trolley la ase Pick n Pay Shoprite bama lapho bathengisa botamatisi umuntu athengise ikhabishi nge R5 inguza ekhabishi ikhonto njalo utamatisi R5 yonke into R5 hayi abahambe hayi umalema uthi akafuni umalema uyalutha akafuni hambisana nabo abantu bangaphansi abahlali so mina sengiyabheka noma ngithi mhlawumbe ngizakuthi ngoba uhlala esentini lento le pressure sizwayo mhlawumbe akayizwa mina ngisafisa wona ama politics wonke la akazo practice la emkhukhwini bazohlala la emkhukhwini babone kahle la emalokishini babone ukuthi kuhamba kanjani abake beze bazobona ukuthi kunjani njengoba bona bedla izambane lika Pondo because uthi yena wonke umuntu South Africa wonke umuntu aka ngesingawuthi abangena athi sine machine march manje azomkwenza ujasithi uthi ke abantu nakhona ukuthi abantu abangenawo amaphepha ucela ukuthi behambe and kushintshe nanemithetho kushintshe nemithetho vele bahambe vele abahambe ngikutshela ukuthi mina uyabona uma ungaya eRhodesia le yakhona usejele kufana nokuthi usejele mina ngihamba ngeRhodesia yodwa la ngihambe bo Amthali eAmthali besilala emseleni njengamagundwane yini imbiba besilala emseleni kanje leyo ndoda le igubhile lapha itshala umbila itshala lo mrogo wabo lo green thina sizolala la emseleni lapho eAmthali kwakungekho ndawo la sizolala khona salaliswa lapho ukuthi nje kungaqhamukela seSouth Africa iphoyisa yazi ukuthi ngale amaphoyisa la eSouth Africa abeya ngale ayefuna thina abantu bala eSouth Africa esihambe ngokungena umthetho kuya ngale laba bebathola ngale bebebabopha babobuyisela that is why ngithi government wamabhunu wawu right indabeni yokuvimba ama border gates wawu wrong kwezinye izinto kodwa nje uvimba ama border gate ukuthi ungangeni la hayi first class manje gogo amaphoyisa mina ngithi nambe nahamba ngendlela right angithi like ama document benini wethu a right passport everything manje wabe ban-treated way or wabe nisaba ukuthi amaphoyisa South Africa zonibona no the guy osusela wasesangale kusho ukuthi kuyo wayengathembakali angithi yabona ngoba wayicelwe yizo lezikhulu ze-ANC ngale ukuthi wena izana labantu so thina sasiyorojwa ngale ngoba njengoba sifike lapha siyacula ngithi njengoba sicula yonke le mali ye-ANC yayenzani sengithi ye-ANC le mali le esistage yayinikwa abantu ababaleke la bebalekela ngale abanye babengena ama documents njengoba bona la beza babefana nama refugee so mabebaleka la labantu laba beya ngale eRhodesia babelokhuzana babenganawo ama documents so thina sasibenzela indlela ukuthi bathole ukudla bathole impahla bathole lento yokubaleka babalekele eTanzania ungabeza abantu baseRhodesia bathi khona abasenzela yona abasenzela kanix amaningi abantu ababalekele la baye eTanzania yabo abantu baseTanzania abezi yazi kakhulu la abezi abantu baseTanzania yibo bonke babehleli nathi ngale eRhodesia Maputo bangasitsheli abahambe nje bayimazweni akubo bawubona ukuthi baphuma kanjani abahambe manje gogo ikhona mhlambe ingoma ebenicule esiyaziyo mhlambe idumile or benicula noma yini no uyazi ukuthi thina njengoba besicula la besicula umbhaqanga ngithi benicula umbhaqanga uyakhumbula umbhaqanga ngiyakhumbula masicula umbhaqanga azange thina saziwa la eSouth Africa ukuthi sicula umbhaqanga thina saziwe le eRhodesia ukuthi sicula umbhaqanga Gogo yini into ongathi ANC ayikwenzele yona at ezokwehlisa umoya wakho ngicabanga siyayiphinda futhi lento hayi ANC ake ibone iplan man ngisebenzele ANC mina imali yokuthora nje iRhodesia as a whole imali yokuthora ihambisa abantwana babantu abanye abantwana babantu ababalekile la eSouth Africa baya ngale abaningi bakhona basurvive because of thina njengoba sa stage ngale asaziwa thina la ukuthi sa stage
So kubuza gogo ufuna understand something. So nina niyathathwa la niswa eZimbabwe no performer. Yeah. Uthi beniperformela abantu beANC or bebayenza ngani imali? Mama bebenza labo baba lapha. Engithanga ngifuna ukubachaza. Kodwa lo wangale kwakubaba uMajokoda wangale. So sathathwa la. Sayo bekwa ngale siyocula ngale. Bethatha imali kusho ukuthi labantu bebehlangane kahle ukuthi senze imali yokuthi lama exile abantu babaningi abantu ngale ababalekile la. Abana kudla abana impahla zokugcoka ukhumule badabula lapha emahlathini iswapho ngapha ivalile angithi uyazi ngapha eNamibia iswapho yayivalile so into ezinjengalezo so thina sasenzela bona ukudla ukuthi badle bathole indawo yokulala ene babaleka bafuna ukuhamba bahluke eRhodesia ngoba kwakusabusa lelibhunu bahambe baye eTanzania that was the safest place eTanzania Zambia, that was the safest place. Ngakuze umuntu waseZambia ubabone begcwele la abaninganga. Kodwa kusuka iMalawi, thina iMalawi ayizange senzele nix. Malawi, Nigeria, hayi azange benze nix. Sure. Okay, Gogo. So umbuzo wami uthi ke kahle iANC bewuthanda ukuthi mhlambe ikwenzeleni. Ingenzeleni? Into ongathi nje banangisiza ngalokhu since nami nganisiza. Ngiphansi phezulu ngisiza ngiyako Rhodesia ngenza ukuthi nokuthi ngiraise imali in yeah bangangisiza ngokuthi nje bangisupport ngokudla awufuna into eningi ngizawufuna ini ngoba eOrange Farm sengakhile umuzi wami emkhulu kabi ngakhile ngasebenza after ngibuye eRhodesia ngafike ngasebenza ngakho umuzi wami omkhulu mhlambe ngathini akunye nje ukuthi nje mhlambe ngithola iTransport yokuya kuye lama meeting abo ufuna ukuba khona ngifuna ukuba khona ngoba ngisakwazi ukuhamba manje ngibe khona la ngiya driver mina ine license so imoto zami zafa zonke i1 yashayisa eyogcina ishayise ngihambe eAlberton ngiya driver mina no bakusaya nemoto yazi at noma isitoro itutunyana nje encanyana just you say thank you nje thank you gogo ukuthi ngeke la wayigogo ba selfish laba abantu ba selfish laba abantu laba hayi babhekeza abikhwama so lokho selfish gogo ngisholo lo that's why we need to ufuna ukwazi mina gogo ukuthi bakhona mhlambe labantu laba obunabo eRhodesia robo babona eRhodesia baku ANC aba busy manje neANC like esibazi like umhlangano waseParliament abekho ngoba phela mina ngiRhodesia ngesikhathi seapartheid so bonke labo bakhona manje kuyiANC abantu abasha ingane futhi abantu abasha la kuANC akukho ngisho nalesikhathi uWinnie ya detainwa hayi angizange ngaba close nabo because ngabuka nje ukuthi nje labo mama laba bakuthi ngikude kabi nabo ngikwazi ukusondelana nabo yabo akho umuntu okhona manje uyi1 nje umfana kimi enganginaye eRhodesia kuyoshaya igita umfana ufikile ngazi noma sowushonile manje anginamoto yokuyomfuna uhlala la eFlakfontein ngabe nje benginemoto bengizohamba ngiyofuna umfana ufikile sikhulume levangeli sobabili uya yedwa seleke ijangithi kulabo esasicula nabo uJoe wabuya la wafike wenza igroup yama minerals manje uJoe naye ngisambona or washona I don't know wenza igroup yama minerals uJoe wama minerals ase Rockville igama le group kwama minerals kwakungama minerals uJoe ke bekwa I talented scout yakhona uye kumuntu obengimazi no Jack the lady bengicula naye siqashisa sobabili ukofo umama kaDingani Thobela the really mother kaDingani Thobela washona naye ayigogo sonke ngathi nami ANC ngangiyithanda ngithi nami ANC engangiyithanda wawuyithanda engivota ngithi hey laba bantu angabona ukuthi ayikho indaba hayi angithi nina nibasha anazi lutho but isokolisa thina sibasha ngangiyithanda ngangingezwa lutho ngeANC
noma angekho active ukuthi sengineskip angaze ngibe na skip asana Yeah. but angazi ukuthi nje uma ngiyovota ngovotele Vote nami. ngangumuntu nje kanje athi hayi angikhulumi kakhulu ayikho kulezi zinto lezi ukuthi sengiya kuma meeting in but mangovota ngovotela naye but until aze ngangabona ukuthi hayi Ayikho le ndaba. hayi ngathi gogo seyibulala abantu bakhona abafuna ukumamela bafuna ukwenza ngendlela yabo basidelela Yeah. Abathembeki. abathembeka yikho into abayenzayo nje ukuthonjela ANC Yeah. njengamanje iNC siyenzele youth lokho Yeah. yabona istudio awuthi apply kuna ingane zobani inestudio yabona into engane zodali uba nodali impofu istudio zayo zinhle thina ngoba sila iSoweto siyasokola Yeah. ufuna ukutshengisa nje corruption nje Yenzakalayo. yenzakalayo thina mase ngathi sifuna noma apply kuze kube ebhlungu ikhanda yakuze uthole but ingane zosibani bani thola yonke into yabo Ingane kufana noma umfana wami noLesbon yami ufunde ngalendlela ukuthi waphasa ngama-distinction amathathu. Hayi akawuthola umsebenzi waphuma esikoleni 2009. And then ke mina ke cabanga nje 2009 udla mina manje udla imali yesalukwazi yabona. uzokwenza nogogo nami mina bengiphatha ikhadi lika gogo lempesheni mina Yeah. like back in the days nami ngisazama Yeah. izinto engahlangana ugogo ebeseze emajaridini ehola wagcina nginike ikhadi lakhe athi hayi thatha ikhadi lempesheni because phela siyabona uqedile college but akuhlangana apply kuze kube buhlungu ikhanda Yeah. bese ensikutshela ukuthi hayi youth iyavilapha Yo. Mara I'll record lento esikhulumayo. record awugogo usiyasaba Hayi angisabi sengiyathi phela ukuthi ngize wengikhulume ngayo. Hayi mina ngisabe lutho. record Ngoba yonke into engikhulumayo Iqiniso. yenziwe yimi iqiniso. Yeah. yeah so into engisho ukuthi i-youth is not travel siya apply gogo ayisiya i-youth South Africa ya apply mina ngayazi Abantwana babantu bayaphasa banama degree. Into ngithi that is why ngithi mina kufuneka ku-ANC kuqashwe proper people. That's all. ubona ukhona umuntu osebenza ecompany nabantu besebenza esibonga sodwa bebo u4 bafaka umuntu kuleyo company isihlobo sabo offer sabantu bakuwo bonke abafaka la wangena ngeANC Wangena kanjani ngeke uzumenze lutho ikhonto enjalo uye kuma government awumoya kuma government nje departments abantu beANC abafake abaningi bangene khona nabafuna ukusebenza benjalo khona because umuntu uyazi wangena kanjani angena ngeCV bayakhekheleza yiko ngithi mina ikusho ukuthi the head ayikho right umuntu osebenza lapho akekho right kube corrupting ngisho iphoyisa ikhonto enjalo abantu police station manje uthi ufuna usizo bontu ubuya nje umoya wakho uphukile uye kosibhedlela oklinik izinto nje ino government umoya wakho kumele uyimpela ubreathe in because uma ufika lapha nothola into ongakazi expect abantu bakhona bathatha ilunch manje isikhathi abo nabo basasa ukuthatha mina ngibuza ukuthi indaba zabo lezi baqeda why bangaziqede ekhaya uyazi ukuthi makuyisikhathi se-tea time use-clinic wazi ukuthi hayi uyabuya kudala ungaze ufele esituleni uzoliphuza leliya tiye baphuza ngomgqomo ongaka umgqomo uyazi ukuthi bakhuluma ngelokishi bakhuluma ngayo yonke into bani ufile hayi madoda ayikho indaba yabo that is why ngithi abantu noma benama qualifications lawo kodwa abantu abaqashe labo bantu labo yibo ufune baqondise leyigwegwe nanokuthi abantu manje bangena government oba beyosebenza basenze into ukuthi mina benginothando lokuba yinesi yakhona umuntu othi mina mangikhula vele bengifuna ukuba yinesi ufuna ukuba yini laba bathathwa thathwa laba kade vele bengafuna abano connection bengena umuntu uthothi akafuna ukuba yinesi akafuna ukuba udo yini mhlambe leyo but agcina ethola leyo opportunity then mayifika lapha ufika umistreat abantu yazi Chris ngo2015 ngingalala eCharlotte Maxeke esibhedlela ngiyokwenza ihip replacement 2015 PPL gogo hip replacement bangisika la nje ungibona ngiqhubi bafaka lento kusho ukuthi ayidlekile ithaba ngazi noma yadleka khona le mahlathini la ngidlala khona shame gogo and then do you know ukuthi mangale mina ngiyapeyinela kakhulu ngilele mara abolungu bahleli lapha bapeyinela ngibuza ukuthi kanjani bangapeyinela athi lo munye odlela ebhekami uthula uthi do you know ukuthi eCharlotte Maxeke by 12 o'clock 1 o'clock kungena ama Nigeria azothengisa lephilisi athengisela labelungu hayibo ngangithele into ngifuna ukuyisho eCharlotte Maxeke
ama Nigeria angene ebusuku avumelwa bobani ama security kude kuze kuyofika ewardini ingene manje mangithi bona le ndoda ende phela badela abantu kanti izothengisela labelungu ngithi iyapayina phela ihip namadolo kusuka amadolo lapho kusuka ihip azothengisela belungu lapho ama drugs man Charlotte Maxeke angikhuluma manga mina ngapayinelwa ngangihlule ngisho ukuphuma embedeni ngoba ngangena imali yokuthenga ama drugs abelungu baphuma nje true bayahamba baye emakhaya kokuthini manje ngikutshela iqiniso ezibhedlela la kuyasetshenzwa ebusuku akungeni abantu abagulayo kuphela ungabeza bethi awungeni uzongena ngo2 o'clock ebusuku ayangena ama Nigerians South Africa Yeah. South Africa iboli Yeah. kusayilungisa and the very Charlotte Maxeke iseduze nehip ise ipart kwayo ilephezulu kulula ilula iseduze ngo12 indoda efaka ijazi elide nje sayimile lapha yana labo nurse bayazi uqala kubo lapha yana izeke ba supply imali yonke seyikoleke yilabo nurse man kodwa la Nigeria kusho impela azele inkinga la South Africa ama Nigeria wayangafunwa yonke le ndawo it's because of le nto abayenzayo yonke le ndawo babafuni naphesheya nakukhona abasentense intambo labo bantu amakhruku nami fana sifuna waqala nje waba ngathi iNigeria vele ngidrop ifoni ama Nigeria ufuna ukusebenza umlungu asebenza kamlungu awayazi lonto le bafuna ukuzisebenza bona ekuthona Nigeria xova udaka angeke kulibona iNigeria xova udaka ngabe umhlolo ka James ngeva I come to think of it I've like I have uzibona because you see other foreign nationals like Zimbabweans bayakha siyazo specialize ngayo Zimbabwe na very good bayakha benza in manje abeza neindvume ezi right akwaliwa kodwa madoda hayi ukuthi beze neimvume the sells drugs or umfundisi somewhere no bangabafundi beza ngamasonto banama mega church either uma ngathi uthi why bengasonto emakubo beguqula abantu bamukela uJesu afuna ukuza la eSouth Africa bevula amasonto angithi bazwile ukuthi South Africa mostly yama South African athanda isonto bayazi phela bayabhekisisa uzoshumayela bane rotation le angeke uthi nje iBhayibheli hayi banaleso sikhathi la abantu babulalana bayathi abathakathi bayiyo yonke into lento leyo kudayisa ama products uthi yafika nabo emasontweni because isonto phela ibabafika nale strategy so eSouth Africa wawungayisontweni ubuso ubuya namafutha namanzi thina ube thina eSouth Africa lento ifike nabantu bangaphandle bathi nale yokubleach lokho amantombazana bleacha bathi ngathi ize nabo lokuthi esontweni ubuso ugcotshwe ngamafutha isimongo siyacebezela besingenayo thina leyo nto ifika nje manje yazi basikhohlisa basithi badoda futhi amasonto la ngaphandle wona yiwo kufuneka ahambe ngempela hayi ngeke la mega church kufuneka bahambe ngempela ngalamafutha ngale fish oil bathatha phela ifish oil ayine olive oil bafaka amabhodlela 100 rand fish oil mina ngeke ngayithenga ngibuya kaBushiri mina ngalogula kwami kaBushiri fish oil ngibuya kaBushiri ePitori uBushiri nje wabeka sePitori bengisonta lapho bengiphuma eOrange Farm ngo4 o'clock ngiya ePretoria imoto yasilandayo isonto phela ngena ngabo 8-9 khona belilande Orange Farm imoto siqasha imoto eOrange Farm ukuthi ne kuBushiri siya kuBushiri manje wazange ulapheka ngalahla ama crutches ukabona umntwana ama crutches ngawalahla walahlela lokho uthi Bushiri ngipholile ngithi ubeke izandla na ayina olo ngithi ngakusasa ngisakwazi kwehle embedeni hayi Roy ngibiza umfana wami woza ndoda waza hamba ye clinic lapha eThungu ngicela ama crutches ngwashiya kaBushiri asakwazi kwehle embedeni ngihamba ngomshanyelo ayigogo ngiyakutshela wahamba ngomshanyelo ngahamba ngomshanyelo umntana maphuthuma e2 eclinic wayolanda ama crutches wayocela ama crutches ukuthi please uyacela umama akhe akwazi ukuhamba ngwashele ePitori waqhubeka wasonta khona ngithi after leyo incident waqhubeka wasonta uBushiri lesikhathi ebaleka
Oh. Ya ilesikhathi sokuvuka indaba zikaBushiri zokuthi in kwasho kwathi ngoba ne. Wayenza njani wafika kuthanda? Wenza njani? Hawu uvela athi sha. Esandla athi sha. In the name of Jesus. Sha. Sha. Yeah. Yeah, throw away these things. Ngazilahla nami sengiyaqiniswa Usesekapho straight sokamba ba. ngahamba impela ngaze isonto laphuma ngaye emotweni hey ngakusasa lathi ihiphi phela la idlala yathi ihiphi hayi wena unamanga uzohamba ngomshanyelo ngathi umshanyelo ngumise kanje umfana wami ngathi What did you try? I throw away my crutches. I throw them away because we should want to polile. Uwe phansi lapha tu. Kudlalwa ngabantu. Futhi lo mfana lo yayi uyofeyilanda. Lo mfana loyo. Throw away these things. Impela. Angisho uyazi beka vela nje. Athi ngonyawo kuwa abantu kanti le idlwane zakhe or inyoka zakhe. Mawuvuka lapho sowupholile kuthiwa upholile. Sasa. Yo, ay kusasa hayi. Hey gogo. Hayi wakhuluma inkinga manje. Yini amakhamera onke afrizile. Hayi wangixaka ke gogo ukuthi uBushiri wakushisa ama-crash. Phela bekusuka ama-millions abantu yazi lo muntu angazi yini le ndawo lena university or yini ila kwenziwa khona abantu babhalela khona ama-test in lapha ePitori. Bekusuka abantu from angazi kude lela sonto bekugcwala ukuthi le ndlu le izogcwala nakwenye indawo kanjalo kugcwale abantu bonke bazofuna usizo. Kuthiwa nanga umuntu kanti umuntu usiphethe ngengqondo yaseMalawi uzokwenza imali ngathi la rich manje kodwa country yakhe abantu bayalamba Rich kuthiwa manje uhlala khona e-country yakhe akavumelana ukuthi avakashe kuphi ugovernment wakhona umprotectile because uyazi ukuthi imali lo muntu uthi wahamba nakho kayigcwele thi imali ayiphethe futhi mase ubheka phela uyabona ukuthi vele kufanele izindlu bathanda anazo izindlu ama-mansion phesheya ufanele kodwa uzoyidla nini lemali wakho khona abantu basam online abantu basambuka kunamasonto e-Orange Farm kunamasonto kaBushiri la imali bayisendela bayisenda kuBushiri yebo hayibo yiko kufuna amasonto laphele la ngaphandle ngathatha ngibakhombise mina ngithi la nala amasonto kaBushiri akhona la but abantu yini le abayilandela kuBushiri ngakwegogo kusho ukuthi uBushiri kwabanye wabasindisa asibeke kanjalo bakhona uya ngokholo lwakho kodwa hayi mina azange ngisinde hayi ngeke mina nje angifuni nokwazi indaba za crash le washe ePitori manje hayi Pretoria ukugibela montoni siyahamba ekhaya usaphethe crash bengisonto ePitori mina kaBushiri engangihamba nabo lapho bashona ethi bazobapholile bashona engangihamba nabo ePitori beyela ukugula nabo gogo gogo usubona into eziningi manje mina ngibonile into eziningi noma sengiguga ngakubonje ngithi phela ngithi angifuni ukuguga bengingafuni ukuguga ngithi hayi angifuni ukuguga mina futhi akangilungisele umlehip umlenze wami nje uhambe nje wawuhamba kuqala what try this things idomuntu omfana lona azazi usitoti yazi usitoti uBushiri uyayenza imali ne hayi emalini ke kuthiwa hayi ukuthi wenza imali kusho ukuthi mawune 10,000 20,000 onayo ebhanki uyahamba uyoyikhipha ukuthi yini lento anaye uthi vodlo ukhipha imali wena unikelanga sethi ngibuza lokho hayi benginikela ngokuncane angithi mina ngiyagula ngisokugula lapho ngisokuthi ngiyagula nginikela okuncane ikavela i-throw away this mhlawumbe ayekulaye bonthi lo unikela into engekho hayi angeke phela ngithi ngiyagula ngihamba ama-crashes phela inkosi yami ama-crashes gxu hayi baphole bonke abantu ama-crashes athathwa ama-crashes lawo apotoza lahlelile bonke abantu nabo labo bantu mangabe nje bayazi balahla ama-crashes kaBushiri amsho bayalandile esibhedlela
balandile esibhedlela hayi ngeke Yazibusha kumele abuye. Yasocisha ubulalo ogogo lo muntu lo. ha wayengena ndaba futhi nawe isalukwazi nje akana ndaba nawe ufuna young people abasebenzayo anti wena uhola pension uzokwenza nomuntu wepension Avela casuka throw crashes akayibali imali yakhe imali kaBushiri ibe inamakani amnyama yabona lama tin lamnyama la eplastic akhiwe anesikhe sakhona niyahlohla nala phezulu imali njengetiki box niyahlohla la imali bekulayishwa bekuzi fidelity cards yebani izolanda imali kaBushiri fidelity cards wabaleka uBushiri kubalekiswa bobani uBushiri la ile corrupt yelokhuzana yamaphoyisa ngibeke kanjalo ngizothini ubaleka kanjani uboshiwe ngehelicopter yakho ubaleke la eSouth Africa ayikho phela le ndawo ayikho no shy scored eMzansi ngitho shy scored eMzansi washaya namanje usashaya khona abantu abangakaboni ukuthi lento ayikho abantu basathumela online phela phela yikho kukhona yazi gogo maye khona abantu abazizonda izingane ezizonda amasonto because ibonile amasonto edlala ngomambazo nangobabazo amasonto njengawo uBushiri special labantwana bafuni abasafuni nix mawuya kuthi batshela bathi abasakhona ukandasela ukuthi lento yoBushiri vele ibibheda but uNkulunkulu ukhona so ubona sebeyithatha ukuthi nje into ekuthise ethi sonto into ethi sonto ingane za traumatize ngazo lezo zikhathi because mama uthi kwakulasha ama crashes sekubona azuthi akenzanga lutho bangakha eminye imndeni yaba affecteka abanye baluza abazali bashona abazali badayisa izinto ebaqambela mangabanika le fish oil ayithenge e-store or market it is i-fish oil isemabhodleni 100 rand this bottle man 100 rand athi ufika ugcobe ekhaya akunike nelinye ibhengele lelibhaliwe ukuthi measure 1 benginalo nami ngilifaka la gogo measure 1 kusho ukuthi uhlule bonke abantu abafundisi bala uye professor kodwa ngiyakutshela azange ngaphola ngithi ngibona namanje ngisahamba ngecrashes ibhangele bekumalini 100 rand iplastic angikhulumi ngebhengele iplastic ayibhale nje ukuthi measure 1 100 rand cabanga ukoleka malini le nto ungena naye egate mawungena egate bhengele nomfish oil noma uphuma bhengele fish oil Bushiri baba khona nje bengisebenza naye yathi bengixoxela meke ayi ku interview la besebenza khona ebheke namali yokuza ku interview dovuke kuseni wageza bekasonto kuBushiri bekasanda kujoyina kuBushiri dovuke kuseni wageza wama ngaphandle game ekuthi kugeza kana mali ukugibela wama ngaphandle 50 rand yezi flyer bamba gibel tikswa Major yabona athi uma khona umuntu okwenzeke leyo nto kunzima ukuthi ngayeka like noma sesimtshela ayaganga uyaganga udoba ngemali wena ucabangela uMajor 1 cabanga uMajor 1 hayi unawo umuntu waseMalawi kusho ukuthi umuntu lomkhulu yena khona inyanga yabona lento le uBushiri ayihambayo inkulu angifuni ukuqamba manga inkulu lento uBushiri ayihambayo and abantu ababoni nix umuntu wakhona ngingagcina ngaphela lo mngani uma uthi advice indaba uBushiri abantu badiphu kulento asi Illuminati yena khona into adoma ngayo abantu umathi ukhuluma ngaye umuntu mayithi yamthanda kusekhona imoto phela namanje ibhalwe eBushiri uyibuza ubona umuntu uyadrive umuntu ohlala ubona ukuthi nje ugezile uyibuza thawu lo muntu wathi alright mhlawumbe ucabanga ukuthi le moto ahamba ngayo ekabe yenziwa ukuthi uzayithola uyithole ngoBushiri baningi abantu abamthandayo ayi gogo sesivala siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye uzosivakashela isikhulume ngeindaba ezinkulu sithemba abantu beANC bamamele imuphi umlayezo ongawunika abantu abakule country abangenawo amaphepha abahambe babuyele ezweni labo babuye namaphepha right mabephethe amaphepha
kusekhaya bangenza yonke into abayithanda baphethe amaphepha futhi bazokwenzani la bazokwenza bazothengisa ama vegetable na I want to know or bazofuna umsebenzi mhlambe obunesi or obuphoyisa or ini laba nje mababuye namaphepha basho ukuthi bazokwenzani la hayi gogo sinathi sisho njalo Uthi nathi sisho njalo umuntu akubo umuntu onamaphepha noma enze something uyatraceka uyabophela awuna amaphepha mawuzena uthi I'm going to sell tomatoes in South Africa what for thina sikwazi ukuthenga amatamatisi santi siyaze emarket kukuphi and vele swadla utamati bengekho sibathenge emarket Hawumunye umzobheda la iphone nathi nizodilivela ubobana amatamatisi ngoba thina siyahamba siye ekhaya sasibabizile yini kokuqala ngoba sasingababizanga azange sibabize banele nje babona nje ngo94 ukuthi nako sikhululekile hayi batheleka eza ngemfula beza ngemifula abanye bagibela ama crocodile yikumnangwa uthi umnangwa yena anyeke athumela amabhasi eSouth Africa azolanda labantu athi ababuye ngalendlela bebuye ngayo ama crocodile abalindile ukuthi bazogibela babuyele eZimbabwe usho kanje ngifunda lapha phepha ukuthi ama crocodile wabuya abalindile asekumele khanje abantu abasafuna ukugibela ama crocodile yo Chris bantu nangabona idorobha lethu ukuthi belinjani hey abantu ake sibonga kodwa abaphathi bethu yabona ijob ekhe bengila sikhanda bengejob sazi into uclean kanjani ngathi akusikho ngathi kusikhona abantu angigcine sekudwa kozida ukuthi ayi kula phela izinto nabe ngikara ngokungcola ukuthi kugugu mase kungcoleka mase kungcoleka kakhulu sengiyela kuphi yabona mangathi ngiclean sengiyazi absa mase ngadlahle akusaboni phela ithi bengibekisa ngokungcola ukuthi kungcole kakhulu ngiyazi ukuthi mose uthi mabone uzabona after break athi kungcole kakhulu lapho usengikuphi ngizona ngesimele ukuthi hayi ngilama nje ngida manje that's why you look at le ndoda le yase Cameroon ubani is Cameroon ithi kwa edropeni lakhe le president le ubani lo othwala isigqoko ngathi uThoro bani uTrau athi akafuni second hand mawuna ama second hand akawafuni ecountryn yakhe bangawalethi lapho ngoba ama second hand la yiwo ladalela ama drugs yiwo ladale yonke le nathi makungastopa lama second hand abuyele emuva itoro zethu asakwazi ukufunction bavalile abo Edgars gogo bavalile abo Edgars ngendaba ama second hand yabona nje uma bengayibamba kanje cha siyabonga kubaba umeyo bani uDonda bani konje bani Dada Murera yabona bo meyo Zungu lapha eJews hayi siyabonga kakhulu benza umsebenzi omuhle kakhulu nabanye abamseni nabo basebenza nabo hayi yazi mfethu ngithenge ngayibona ngathi azayichala sengahlala ke eJews mfethu uSmall Street yabona ukuthi mkhulu just that ngoba behlala besiminyami bavumela ukuthi bafaka umkhukhu edropeni ubani ngoba behlala bekunesinyami ya strategy kunesimele esinukayo nje balala khona lapho babhosha khona lapho yikho into enjalo ikhona marinto enjalo hayi suka ngithi banele bazokuthiwa nayi sesithola inkululeko ngo94 bathi halala akekho bashiya amakhaya abo hayi bazala baqasha amarumba bakhe imikhukhu yabona makuqale nje kungenwe emikhukhwini qala imikhukhu nanokuthi thina abantu thina ama South African hayi siyabaqashisa iBiza shop emajardini ethu nathi siyayivuma ukuthi siyavumelana nalento because sithanda imali angithi ukuthi sibaqashise emajardini wethu benze yonke into and labantu bayabhadala abadlali mabethengisa bakwazi ukuqokelela isheleni benze isheleni badle nje udoti badle iphalish lodwa ungaboni nje ukuthi nje basasile ukuthi thina sasidla ukudla okudecent no besidla le cabbage laba ngilifuni namanje yalazi le cabbage laba eli green liyathengiswa lapha edrobheni eHillbrow ngalibona belithengisa nidlalo icabbage nepapa lakhona leli li soft elinye lenziwe ngamabele ijikele njengenja lonto le ayina futha ayina gravy twadlana udlela nje ukuthi ubambise isisu laba akho kudla ecountryn yapho angazi ngesikhathi kaIEN lokubusa lona repho akho kudla bayalamba nje ubabona beza labalambile akho kudla ecountryn yapho iko benga strike because bazobulala imvelo mo strike la
abadlali eZimbabwe mo strike eZimbabwe yashiya imvubu Awu. yabo bhaxabula yashiya imvubu amaphoyisa ngala badlali kahle one of the reasons why they are flocking to South Africa is because imithetho yangala abasuka khona baya enforce abantu Yeah. baya enforce imithetho Zimbabwe Nigeria badleki ijele laseZimbabwe yakulumela Ngabona kwi-documentary. eNigeria kunangifani ukubona ama Nigeria balikanga kune death sentence eNigeria likubabona begcwele la Nigeria bathi umphakathi udile nawe fast mawugangile Bese befika la Nigeria ezenza abantu engathi abantu Abadecent. abadecent yazi uvela ubona ukuthi bakithi yo azenza abantu abadecent eNigeria futhi mina ngiyamangala abantu abazana Nigeria neNigeria mina ngeke noma ngisemusha thina sasikhulekuletina kuthiwa nje ikula awulali nalo linabo peni abazali bethu peni yabona bebemila kala amakula benamapeni yonke le ndawo ebusweni angazo ri disease yabo or yini asijoli nekula silali nekula sikhule kanjalo yini ipeni koko amapeni ipeni into le yini konje yini angithina sikhule ngamapeni ipeni ama ringworms yeah yeah mara wabo bekamakhulu vele ekhanda vele nasabusweni bese kuba ngathi ukhwekhwe ha namo manje ama Nigeria sezenza abantu mabefika la bafike bezenza abantu abadecent benze fraud Nigerian hayi ngeke noma sokuthiwa amadoda osisibethu ke hayi bawathanda abantu bathi la bavulela abantu bafike benze fraud la eSouth Africa silabo sisibethu bebanika imali hayi abezwa mshini ko sisibethu bangakho abantwana bakithi ababoshiwe baboshiswa ama Nigeria abakulamanye amazwe mawungahlala ejele lase China kuthiwa udliwa nayo amagundwane bakulahlela lapho uthengisa ama drugs ukuthi yini inkinga ukusebenza waye umuntu angasebenzi waye ufuna short life ama Nigeria is about short life Yeah. about short life yeah impilo bayishama nje kumele fast kuphele yonke into la yikhi nje baphila ngazi mina impilo yibo baphila impilo enjani la noma ngeke uphakele umthakathanga kaye eCape Town funa kaye eCape Town ewa kwasoma drugs eyi Yeah. bakho lento le deep ngoba ifaka nabantu laba abakhulu abasiphethe le ama drugs ifaka abantu abakhulu abasiphethe wakwabona kuthiwa ama drugs iscanner the whole country sisodwa sokuscanner ama drugs benza ngebumu iscanner sokuscanner ama drugs ama truck to C1 C1 the whole country tiba nescanner sisodwa uthi masiphela amabhithi manje nisho ukuthi ke manje niyovotela bani ke makuvotwa eyasazwe gogo mina ngifuna uqamba manje yabona manje sekumele kube yabona into engicabanga ngona gogo ukuthi sibe yabona into yophakela umthakathi angazi bengayenza nje because uma befaka ipolitiki futhi izomoshela but sidinga nje ukuthi sibe neqembu kanje ngelophakela imachine march yeah esibhekene nje nalesasithina nje sibhilongala yeah for ukuthi uma bengena bangena kwi-under politics izomosheka futhi because laphana ikhulunywa ngezinye imali babekutshela nge2 billion kade ungenawo ne3000 no 3000 uvela ushintsha umuntu uyashintsha umqondo so but nje I think for now ku right ukuthi i-march and march ibe khona eziqembu but ingangena kwi-politics njengoba beyi-march and march baqhubeke ngayo yibo esivele sicontacte bona kusambe sikulungiswa khona lezo zinto i-march and march siyayidinga impela manje enesidinga namanye abantu abazokwenza njenge-march and march kube namaqembu nje kanjalo bese sibabeka lapha phakathi laba sibabuka yabo because ngeke ukuthi uzovotela i-EFF ungizoyivotela ngithi ngiyivotelela yini bake bakhuluma ngomhlaba bakaze basinike imhlaba bakhuluma nge-economy bakaze balethe i-economy umongameli wakhona nje wabona into ku-social media yitweet akhulume naye yeah evela ukubona ukuthi lento lena ngeke hayi futhi lo mntwana lo delelayo yadelela lo mntwana udelela kabi delela kabi abazi abantu abadala hayi wazwalwela abantu bangaphandle ngalendlela ngoba kwenze njani ukhetha ukuluza yonke into bona lapha imali gogo ipower yemali akhetha ukuluza yonke into yeah waye ukhetha ukuluza abantu ukuthi uyazi imali ayithatha ukuthi imali yeah uyayithatha vele isaphuma namanje lo mali uyazi ukuthi hayi mina uyinangizana islave sohlala disrespect imaster mara uyabona lento yenziwa phakathi umthakathi wonke ama country manje if you don't have proper documents
Go. sifuna into kanje ngeyophakela wonke uthakatho amakhandla. ngizojacinta Yeah. sifuna ukuthi bahlake like nase Cape Town kube neyakhona imatch Yeah, imatch and match. match Yeah. bathi benkulu Yeah. yelungisa lezi zinto silungise because uma sizo athe ku government uma sithi sizobhisa lokhu sithi government uzolungisa ngeke alungise lo Yeah. ngeke balungise ngeke enabasenandaba nale country Abanandaba ingane zabo ayihlali la le country ihlala ko America ko Europe yabo ukuthi kuselithini imali sebayisevile imali bahambile bayisevile nayo. ba right banibuka nje ukuthi hayi nina mana nike lokhu nikhuluma hlala ndapha emkhukhwini Bahlala boma Cape Town ezindlini ezilengele emanzini kanje. man wena umbhede wakho ulengela phansi Unesigodi ngesinye isikhathi. Bonina ngizani into zabo ihamba kahle so nje hayi gogo siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele umbono wakho umuntu omdala ubalekile ophinde sikubize futhi uma sikhona la isifuna uzophawula khona Yeah. siyabonga kakhulu ke gogo sikubone futhi ngokuzayo Yeah. James Ngiyabonga.